Teatar Kabaret Tuzla, 19. TKT Fest, Dani akademskog teatra. 6. dan TKT Festa obilježila je predstava Tri žene, autorice Vedrane Klepice, rađena u koprodukciji Tigar teatra i Osječkog ljeta kulture. Dramski omnibus Tri žene koncentrira se na život i rad tri spisateljice ovih prostora s prelaza 19. na 20. vijek, Dragojle Jarnević, Marije Jurić-Zagorke i Ivane Brlić-Mažuranić. Gušt nam je igrat i nekako svaki put je ona, neću reći, uvijek je drugačija, jer naravno sad i ovog trenutka ju radimo, ali nekako imam osjećaj da se te duše, ti duhovi tih spisateljica negdje i promaljaju nekako kroz nas. Ne znam, možda zvuči blesavo, ali stvarno nekad imam osjećaj, pogotovo kad sjedim i slušam kolegice, nekako mi se čini, ne sad da me ne mislite krivo, da ja sad postanem Ivana Brlić-Mažuranić, ne, nego jednostavno kao nekako nismo sami. Osim publike na sceni nas je nekako malo i više. Iako su kao književnice sve tri bile drugačijih stilskih odrednica, pa donekle i svjetonazora, ono što ih ipak povezuje je nevjerovatna opstojnost i duhovna smjelost u društvenom i političkom kontekstu. Ustrajnost i tvrdoglavost koju već generacije mogu iščitati u njihovom književnom radu tek je nus proizvod jedne šire odluke o traženju prava, u zauzimanju pa i političkog prostora i davanju glasa onima koje su u tom trenu smatrane ne puno više od supruga i majki. Ovo sam radila zapravo zato što sam se osjećala dužnom Mariji Jurić-Zagorki ispričati što sam bila jedna nezahvalna mala balavica koja nije htjela na vrijeme čitati, jer je u ono vrijeme predstavljala i meni ono što je predstavljala većini Hrvata u svoje vrijeme, šund literaturu. Žalosno, ali istinito. Kad sam malo odrasla i kad sam saznala te sve stvari o njoj, onda sam naravno shvatila koliko je učinila općenito za žene, za hrvatsku književnost i za hrvatski jezik. I eto, to je onda jedna mala posveta toj čvrstoj ženi koja zna reći ne kada treba. Ono što je rezultat te opstojnosti je ne samo književna baština od neupitne važnosti, već i konkretni pomaci u percepciji društvene paradigme. Paradigme koja je te tri autorice ponekad skupo koštala u svakodnevnom životu, i privatno i javno politički. Publika je večeras bila i više nego fantastična, zato što se osjećalo apsolutno u svakom trenutku emocije, misli, daha, da zapravo živi s nama cijelo vrijeme, od početka do kraja, i onda je to puno lakše jer je zapravo ta velika interakcija tog teksta, te količine teksta i tih informacija i svega toga, onda nekako ne bude onako da te smori, nego jednostavno počinje živjeti i počinje se upijati u publiku. Predstava je izvrsna i mislim da je tema aktuelna na neki način i danas kad je u pitanju i status žene i u društvu i uloga žene i značaj. Divno, zaista. Tri znamenite žene, posebno Ivana Brlić-Mažuranić je predstavljena za mene prekrasno. Pošto sam radim u prosvjeti, bajke Ivane Brlić-Mažuranić su mi predivne, a i djeci. Ovo je zapravo jedna omnibus predstava. Ona je sastavljena iz jedne tri monodrame koje su međusobno povezane kao jedna cjelina. I tu vidimo priču Dragojle Jarnević o tome i njeno zalaganje za školovanje žena, odnosno djevojaka i djevojčica, kroz one vidove obrazovanja koji su tada bili dostupni. Na drugoj strani je borba Marije Jurić, koja jednostavno, kada je njena književnost procjenjivanja kao šund književnost, zapravo to govori o njenoj borbi kroz jednu formu koja se slobodno može zvati angažiranost i replika. Znači, Marija Jurić-Zagorka kroz tu formu nekog dinamizma pokušava da opovrgne i Matoša i sve druge koji njenu književnost ne doživljavaju tako ozbiljno. Nažalost, izgleda da se književnost i stvaralaštvo žena i danas mnogo manje cijeni i doživljava ozbiljnijim od muškaraca. Zato muškarci tekako treba u predstavu da pogledaju. I naravno tu Ivana Brlić-Mažuranić koja kroz svoje spise govori o to uključenju žena
i u društvene i u kulturološke procese i tokove. Iako svi u hrvatskom preporodu kažu da je potrebno učešće žena, njih nema u preporodu, u hrvatskom preporodu, nego moraju na ovaj način i na taj način da ispoljavaju.